Özür
Alın gibi değilsin oradan.
Tepe takmayın. Hala bir yapamazsın. Ya kalay bir de. Oh, işte. Bana bir sefta. Bir de okuna çok şıkmaydı. Ha, ek sundum. Tabii bana göre benim durumdan dolayı. Ket koda. Oh. Ha. Hadi yürü. Yürü bak. Yürü bak. Baskı kastım. Al git gel. Özün olarak Ağustos demeğinden sen sırtı sağlam. Ket kaldı. Ona bär kopmayıp sen bildi değil mi onu? Sen bildi değil mi onu? Bär kopmayıp. Orada bir daha girdi. Halay bilgiyle. Neyse. Kıvanızlar. İşte git. Anam bär mağar koydu. İstemiyor adam. Onun üstüne yüzüne olan sakal kodu böyle. Al, git ya. Свои арзақтың кішкентай жаман ешкісі бар екен, күніге қарған сүт шығарады екен. Соны көре алмаған айтпақнағай өзі андай ғой, күшті биледі. Он жасар бәрі күшті биледі, бірақ мына екі кісі вообще күшті билеп жатыр. Мына кісінің да күшті биледі мысалы. İngilizce hoş mu? İngilizce hoş. Sıkıştıracaksın. Hadi konuşma. Öyle mi? Bitmedi mi? Şirketlerimiz tarzı kızlar zın 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 zın
Baksın böyle. Вот настоящий титан, понимаешь? И gün bildiğinde sol sokulmaması lazım. Yok bravo. Dinlemiş. Көрейік. Тодас коллектив. Маэстро. Görüyor musun o? Давай бітеміз. Kıştı kıştı. Aynen просто. Вот. Kıştı. Тут нехорошо проколоть. А наверное, просто билемен продаваят, билемен. Ладно, вот былай Майкл Джексон ғой, Майкл Джексон. Көрейік та. Қалай? Былай қарай. Ол кісінің биінде сұмдық. Сұмдық. Ал, кет ал. Жастардан аузын ашпай. Бұл бас. Күшті. Бардақ тұрғанымыз.